Lower back. Dixon. Maji. Biko kaka. Posé man, ouais. Niko bien, comme toujours. Comme toujours. Yamana tongo tuko nashukuru Mungu. Tupige masolo podcast épisode 130. On avance comme Royce. Ouais. Je crois que 130. 1 à 30. Ça c'est très bon kabisa. Ouais. Motivation gani uko nao juu ya mwaka? Mwaka nenda mbio bwana. Kwenda mbio. Niko na constatation sema kama mtu akante decision sahihi tashangala tena mwaka inisha. Tangu yangu nasema ngoa kwanza 5. Yana video mwa ase haiko kuzeeka ndio tunazania vitu iko nenda mbio nini Tanjo nanzenda mbio compare na ila zamani na leo. Kabisa na mimi naona vile. Mimi si kama kuko masiku za mtu anakuwa na una compound taxi siku nenda mbio. Kwa siku unaona nenda pole pole. Siena kwa ni par na vile mtu iko nafanya. Of course. Ça dépend na au safi iko nenda mbio unaona vitu nenda mbio. Sasa nyoka kapitia ka crise mwe unaona vitu nenda pole. Kwanza. Yoza kasa unakuwa na ngwaka kitu ya bien au voyage ile siku unapende fiki. Ndio ina bro. Ile siku usiku tu nafaa des jours. Huko na chunga. Sasa chunga bukuche. Mbona ifo tu kuche nini huko tu pale. Siku tulitafuta voyage ya kwanza yangu mimi kupanda mwavyo. Mpanike lota. Usha kwa ndani. Tushaenda deja. Maturbilance manini yote ushaimagine. Mako ulingiaka tu kwanza vivre rêve yako. Ila kwa bien lakini sana. Tupatia ma opportunité ya mingi. Moi monde unakia kutana ke plus le jour avance ataka ni kidogo tunakuwa quand même tunapata ma experience. Oui. Nini yenye usha nini unaweza tuambia juu masiku tuko kwako liseur de Bible nini yenye ulikengene kulisoma kikatezi interesse unaweza tuambia kadogo tu mubyote ulisoma unaona nini tena? Bon, pour le moment niko nasimamia kuile wanaita boga. C'est boga inatupitisha ku vitu mingi sana. Kama benediction hata Mungu anakuasha kupangia mejuu ya boga zinakupita tu wako. Naona. Sasa tusikona kwa na boga. Kausha planifier quelque chose, usha inclure na Mungu ndani. Wende sasa ku etape ya ku accomplir. Usianze ogopa, nakaa vitumike. Okay, uliombea nini basi? Naga ukua tayari. Kwa tayari? Unaogopa nini? Ndio ile acha wanazelewa kipika 40 mu desert juu ya kuogopa tu atenda mtu ashabaganisha mavita munaogopa. Una ile story ilikuwa wewe ulisoma naja mimi kudecortiquer examen nilisoma kakisema kwako. Israel balikuwa na 12 tribus. Kwanza bani kulikuwa kwanza problem. Bato walikuwa kwa naaminiana. Wakasema no. Juu kwanza tukue certain juste na ile ma tribu na ndio kaleta ma famille. Juu tuaminiane il faut kila tribu ikuwe na representant wayo. Mbana yake huyu ndio tunatuma anaenda ture. Ndio wazee sasa. Non, il croit que Venise quoi jeune nini mais c'est quelqu'un choisi. Comme ça que tunaenda ku politique tuna choisir député. Non avait vu les. Bon baka chakula 12 personnes. Moi ça kasema na problème 12 personnes bakaenda. J'imagine kwenye walinana bakarudia. Simani ni kitu yenye nao wangeendaka. Mais walifaa 40 jours. Batipe bakaenda, bakafika na wakaona, bakarudia bakakia bakamwambia chile kule mbasa. Ke tunaona kwa vile walisema kwani vya kweli ile boro ni paradis moya kwa kila kitu. Manke hivi hao kusufuria madamazi, hivi ya maoma pale kila kitu ko bien. Mais tipe kule ni ba géant moya chie to sanyo bunyengelele mbele yao. Manke hata tagombana ndio wane filime bana. Sie balikuwa banani. Asema yake tutafika tu. Ndio wale wa 10 sasa bakaanza sema. Ba 10 wa 12. Ba 10 mwabo sasa ndio bakasema. Tukifika kule. Sasa unaona na bakisema tribu yake na mkompani ndio sio ndio wao ndampi ulikuwa. Asa tukifika kule. Ndio anabambia kweli. Bata tufunyaga tu hivi tunadai. Ndio katoka ile deux tribus nabo les Joshua na Caleb. Bakasema Msisahau ndio na tuliona tulikuwa terrified kwa tukakumbuka. Kwa Mungu anatutosha hivi yote ishatupitia. Na yeye anatuambia twende pale. Haiko sasa tuko na jibeba tunasema ambao tulikimbia kule, acha sisi tupumzike hapa. Yeye anatuambia mwende pale lenye mwingine.
Join tusimukruare. Bro ya kushangaza na tribi yabo bakabapinga. Na tribi yabo, una tribi yabo mbili nabo kabapinga. Nye. On. Juba nangala, 10 personnes kwa nasema hivi maki hapa ni cerebral. Na tribi yabo kabapinga. Kwenye curiosity yangu ilinituma kusema bangeendaka kule kisha bale wajizea bapende wanze wagombanisha. Ngependa nione tu kizibunga ngetretaka wale watipe. C'était terrible. Mpaka bapeti batoto nyo bakaenda ingia bope. Na kwele kuingia bope ke batoto balikuwa extermine. Sasa ile watoto walienda wale wajiantu walikuwa bangali. Siri kwa mwingine ilifale kukuya. Una Mungu anapenda kufa kitu bro kuonesha sisi tule ulisema kaile sawa kati anaenda tosha Moïse. Anapenda kuonesha ke c'est lui qui a fait à ce que unapata position. Juste utakuwa nekalo kwa ndio kuna kumbuka unasema gratitude tu. Kapa nous pensions que c'était impossible kulikuwa bijia mais je sais pas tu survivre. On comprend. Mina yeye waliendaka walifikaka mekuko tu saa tu ile historia kule. Kwa Mungu alifaka bale baka okipele mwingine. Paka bakikala bana yake. Ilikuwa punition. Mungu alisema wale wa mauvais croyants wale wenye bako na maduta. Sele kizazi ya mbaya haitakanyanga kule. Generation zitapita kwanza mbale sa watoto watakumana na bana ile ideologie wenye wao wana croire au ndio bataingia kule sasa. Na ndio vile bro life. Boga hii inataka tufike nafasi. Unaogopa eske ndaweza? Eske ndafumba uliombea nini? Mimi kwanza ndio kesho ile uliombea nini? Si iseme kukondane juu bon, des fois moi si ça m'arrive. Una planifié quelque chose nini? Sasa unafika hivi kumeitape kabisa kwa unatanzia. Kiboga maki natokea. Acha tuniache tu basi. Unaanza angalia, mbona unasikia unalifa hivi na kishindwa kasa. Jua hivi kwa sasa hivi havitatumika, mimi naviacha. Sasa jidekuraje. Bro tena Mungu anasirika mbaya. Ya kupika sasa bora mwa hivi. Kwa kupika unaona mtu mwingine mwenye alikuwa anafanya vile vile ana réussir. Sema mama na mimi sasa sana mimi sasa nirudie. Unaenda sasa vile ulikuwa unaogopa vifike ndio vinafika sasa. Jua nini Julie ugopa kumwanzo. No. Paka unasema sasa unaanza loma paka pardon. Sio unapata anakurumia unapata basi ila kuomboleza basi hautapata ila kawambi ulikupata pata. Kidogo grave. Sasa unakakula vile hakakutoshele unatia wivu. Unatia tena wivu unaona. Bro en tout cas ile confidence bro en tout cas en fait na mimi ndio prière yangu ya nguvu ile mu maisha yangu ni kuona ile imani ya nguvu yenyewe même si je sais habitatumika ile peur mais quand même niende affronter na nikuone donc niende affronter pas seulement pour essayer tout mais niende affronter na imani kimkichwa ke Mungu tu ndio ataniwezesha hapa. Yesu Kristo tu ndio atanitosha. Ndio atanisindikiza mkile etape malgré que haitakuwa facile. Leo kusema juu liomba ndio utafika tu na bakuta kwa ma difficulté utakuwa tu unaona. Mais ile persévérance nao endelea tu. Imagine Moïse angeachaka kule ile nani ya kwanza Farao ali donc ça Farao likatalamu akimpiga ile ultimatum akirudia Farao akikatala tu tena. Bon, imagine angeabandona. Mungu na wewe kwa ntuma mimi naona hivi yangu mimi naacha. Utipe unampiga hivi me hatingiziki hata mimi sione kama hapa tuko na avenir. Mimi naacha ikopi. Hakuacha. Na sasa historia ya ule njora ni wetu pewe samaki limesaka njora. Yona. Bro. Kumbe ile samaki kumumeza yote ilikuwa plamo. Kumbe kule kwa kwenda peshe. Kulikuwa kamba wakwana macroyance ya ile madie ancien na ile nani ma niveau botseme ma kuna kwa Mungu hapa nini hivi sasa kusole Mungu wa nguvu solo wa yule alikuransa yule kwa anaishi maya anatokea kama samaki nani yule tipeli ni samaki juu watu wa muitike kwanza basi tipeli anatoka msamaki na njoo Mungu wetu na Mungu wetu wa nguvu na anatuambia sasa no Mungu hivi njoo huyu njoo Mungu wa kweli. Mtamkatala sana yani. Bro Mungu anatumika kama manyere mwa zenye. Wewe unazani uko na revense unasema kumbe ndio njia. Kumbe ndio njia ile. Bandu. Sasa mwisho episode yetu. Merci sana kwa ile moya leo. Ndio maana nikwambia ile kusoma yako na shit uko na profiter yako. Juu tu uko na décortiquer
tunaanza comprendre que il y a ceci, il y a cela. Sasa hiyo unamaza kusema ile kwa ile imani ya kuweza persevere mkitu leo Mungu no affronter pata resultat ile boga ikusaki haikosaki iko tu ni munatira mwanadamu kuogopa mais fonce Mungu ko pale kuna kuonyesha lumiere kabisa ya lumiere au bout du tunnel. Merci kabisa, merci kwa ile tunafurahi sana kwa episode yetu ya leo comme d'habitude tuko hapa juu yenu na nyie kwenyu pale na tujenga sana nyuma na keba mingi mjiabone mcommente mtume mpartager on est ensemble discuter tena plus pale kwa commentaire il y a kusha kwa groupe ya DC za nation mungu watu wa mingi deja ile ndo batumia nabo il faut ba join kule kabisa sana bakuyo ku mingi sana pige masolo mbaya sana bajiabone c'est tout ce que vous pouvez faire tunabalomba ile vraiment merci sana kwa soutien yenu na Mungu endelea abariki tukutanane à la prochaine amen ciao